Tambok nga bata ni Agtos Doktor. Dok, sao na rin ako, Dok? Sangugol ko sa mga bata, Dok. Tambok ano. Oh no! Exercise ka kada adlaw. Sige ko duwa basketball, o volleyball, tennis, soccer, o baseball. Pila man na nimo oras buhaton? Andun manubat ang cellphone. Boom! Agtos Doktor. Balik ka. Tambok na bata ni Agtos Doktor. Balik. Tambok na bata ni Agtos Doktor. Isa to. Yan anak mo na. Na. Dok, sao na rin ako, Dok? Sangugol ko sa mga bata, Dok. Tambok na ko. Tambok kuno ko. Tambok na ko. Tambok kuno ko. Ambok na ko. Tambok kuno Tambok ano ko. ko. Sige, sige. Tambok kuno ko. Tambok na ko. Sige, 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 sige. Sakto na to, sakto na to. Awon. Mag-exercise ka taga-adlaw. Ato ka sa gym. Ay, yeah, mag-exercise ka kada adlaw. Mag-exercise ka kada adlaw. Sige mo duwa sa basketball. Sige kog duwag basketball. Basketball o kanang sige kung duwa basketball o volleyball, tennis, soccer o jogging. Balik, balik. Soccer. Soccer o Jogging. baseball o Ay, jogging. apil lagi. Baseball. Baseball. Pila man na nimo oras buhaton? Andun manubat ang cellphone. Hi, si Dave Denny. Magpasalamat ko og balik sa among sponsor og burger. Si Konsehal Intoy Luche ug si Ma'am Florely Gulpan. Daghang kayong salamat mga lipay mi mga P3L Binance. Salamat, keep safe, God bless. Bye.